Ndagusuhuje wonteze amatwi muri aka kanya urasuzwa na Padiri Janvier. Ngiye kukugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 buri mwaka. Tariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 duhimbaza abatagatifu Rene wahowe Imana. Duhimbaza mutagatifu Eustache, duhimbaza mutagatifu Festus na Didier bahowe Imana mu kinyejana cya 4 i Roma. Duhimbaza kandi na mutagatifu Pamfili umwepiskopi. Tugiye kurebera hamwe ibyaranze ubuzima bwa mutagatifu Eustache. Eustache ni umumonaki wo mu muryango wa mutagatifu Benedicto. Yavutse mu mwaka w'1178 avukira i Beauvais mu Bufaransa. Yahawe ubusaserdoti na Musenyeri Philippe Dodreux, ahita anamubera umunyamabanga muri diocese ya Beauvais mu Bufaransa. Kubera impano idasanzwe bamubonagamo, abamonaki bagenzi be nabo bamutoreye kubabera umuyobozi mukuru. Bandikiye Musenyeri bati twatoye umuntu w'inyangamugayo, umunyakuri n'umutagatifu, uwo nta wundi ni umunyamabanga wawe Eustache. Eustache mu mirimo ye yarwanyije cyane abigisha b'inyoma badutse mu gihe cye bitwaga aba Albigeois, cyane ko na bamwe mu bamonaki hari harimo bamwe bacengewe ndetse banayobotse inyigisho z'abo ba Albigeois. Eustache yagiye yoherezwa muri za monasteri zinyuranye kugira ngo arwanye abo bigisha b'inyoma bari baracengeye no muri za monasteri. Ku bwa Papa Innocent wa gatatu, Eustache yahawe ubutumwa bwihariye bwo kujya kwigisha ivanjiri mu Bwongereza. Aho mu Bwongereza yashoboye guhindura benshi kandi ahindura umuco umunsi w'icyumweru uba umunsi w'ikiruhuko ku bakozi bose ndetse bakawuharira gusenga. Eustache kandi amateka avuga ko ari nawe dukesha rya tara rihora ryaka riba iruhande rya tabernakuro muri za kiliziya. Eustache yigishaga cyane kubaha uburenganzira bwa muntu no kubaha buri wese ahereye ku bakene abafasha uko ashoboye. Eustache yaje gufatwa n'uburwayi araremba ubwo yari ari mu Bwongereza, asubizwa mu Bufaransa, akomeza kuba muri monasteri yabo kugeza yitabye Imana ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 mwaka w'1211 afite imyaka 33 gusa y'amavuko. Abahimbaza bazi n'aba batagatifu abitwa ba Rene, Eustache, Festus, Didier na Pamfile, mwese mugire umunsi mwiza. Namwe mwari munteze amatwi mugire umunsi mwiza. Nari Padiri Janvier, naho ubutaha.